mačke i priče. Ćao drugari, danas ćemo snimati biološki vrt. Počnemo od veprova. Malo slatke priči. Mama, odaši nam ekipa, brzo. Jekar, mama, jekar. Leži spava. Vidi kako mrda repić. Tu se ne upada do plivanja. Pa pokušaj da se piše. Strava, ne smije se mati. Strava.
Gotovo. Lajkujte video, kliknite zvonce za notifikacije, subscribeujte se na naš YouTube kanal, pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj video. Ćao drugari!